Nisalalele uSibongile. Sisaqhubeka lana nezibonelo zama-probabilities. Masenze lokhu okulandelayo. Lana sinesikhwama esikhulu esinamamabuli abomvu ayisishagalolunye, amabili isibhakabhaka kanye namathathu ahlaza kulesi khwama. Lana sifuna i-probability engeke ibe umbala oyisibhakabhaka kulesi khwama. Ethi ngidwebe le sikhwama sami. Lana bathe sinamababuli ayisishagalolunye ngizowadweba. Nanka amamabuli wami. Lanka ayisishagalolunye abomvu bese la sinawesibhakabhaka amabili nanka sengiwadwebile kanye namathathu ahlaza amamabuli. La basicele ukuthi kungabi amamabuli lanka wesibhakabhaka. Yini probability? Lana singacabanga okungenzeka. Mangathi amamabuli esingawakhipha sizobala wonke amamabuli la kulesikhwama sethu. Ngiyathemba ukuthi niyabo ukuthi siyawabala. Uma aphelele la ayi-14. Yini esifuna yona? Lamabuli ahlukahlukene kodwa kungabi umbala wesibhakabhaka. Basicelile. Le mibala enye singayibala sithola la kule mibala lunye kanye nalohlaza le ethathu. La uma sihlanganisa sithola u-12. Zohamba ngiyombhala la ngaphezulu kuka-14. U-12 wethu simthole ngokuthi sihlanganisa amamabuli abomvu kanye namamabuli ahlaza. Siyawabala amamabuli wethu abomvu. Uma sesiqedile sibala ahlaza sithole u-12 ongaphansi kuka-14. La sizo-divide lo 12 wethu kanye no-14. U-12 wethu sizomdivide ngo-2 kanye nalo 14 lo sizomdivide ngo-2. Bese sithola inombolo enye. La sithola u-6. 12 ngidivide ngo-2 ngithola u-6. Ngizombhala nje kafushane. Thola u-6 u-14 wethu sithola u-7 uma sengidivide ngo-2. Uma inombolo ikhethwe kuloku kulandelayo, yini i-probability yaleyo nombolo? Uma multiple ka-5, lena sizobheka i-fraction futhi nesingakuthola. Sizobala lezi nombolo sithole ukuthi ziyi-10 iy'nombolo zethu. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo ukubala ley'nombolo zethu lezi, sizohamba siyoyibhala lezi nombolo lezi esiyibalile. Ngithe sithole u-10. Bese-ke ngiyaxolisa ngo-12. Bese sibheka inombolo okungaba
sikhone ukuthi simultiplye ngo-5. La uma ngibuka le nambolo lezi, u-32 akusiyena, u-49 cha, nangu-50 uyahambelana, uyakwazi ukuthi ummultiply ngo-5. Uyangena kahle. Uma ngiya kumakhelwane la, umakhelwane wami ngu-30, naye uyakwazi ukungena. Bese nangiqhubekela phambili la, sithola u-50 futhi, no-40, kanye nomunye u-40. Bese sithola nangu no-45 kanye no-25. Manje sithole ukuthi ziwu-7 inombolo ezikwaziyo ukuthi zihambelane nalo 5 lo wethu. Ngizohamba ngiyozibhala la, sizothola u-7 ongaphansi kuka-12. Impendulo esiyitholile. Ngizoqhubekela phambili la, ngenze esinye isibonelo sokugcina, nizokwazi ukuchaziseleka kahle ngama-probabilities. Ngicela ukukhuphuka la, masenze enye. Sine-circumference sendingiliza okuyi-32 pi. Kule ndingiliza kunenye futhi ngaphakathi indingiliza encane, kodwa ngizocala ngokuthi ngidwebe lenkulu. Nayi lenkulu indingiliza yethu engithe i-circumference yethu le ngu-36 pi. Bese ngathi la ngaphakathi kule ndingiliza sinendingiliza encane okuyi-16 pi. Sizoba nendawo ezoba nongqi la kule ndingiliza zethu. Le ndingiliza kungaba yilena encane noma le enkulu. Lezi ndingiliza zihlukile ngoba zisendaweni eyodwa, azifani nezinye indingiliza. Kwezinye izibonelo noma kwezinye izibalo zihlukaniswe. Uma sikhuluma ngama-probability, kule ndingiliza zikhona kakubili. Engadida kodwa singayixazulula ngokuthi siqale sifune i-area yale zindingiliza lezi. Ku-area kwamele sifune kanye ne-radius. Engizokwenza manje ukuthi siyofuna i-area kanye ne-radius le kule ngxenye le eseceleni. Sizokwazi ukubala lezi ndingiliza lezi zethu esinikezwe zona ezihlangene. La ngithe i-circumference yethu ngu-36 pi. Yathemba ukuthi niyambona. La sizoba nesibalo esilandelayo engizosenza kanjena. La sizoba no-c omele i-circumference is equal to 2 pi ka-radius. Bese sithatha lo 36 pi esinikezwe yona is equals to 2 pi ka-radius. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo, ingxenye nengxenye ngizoyidivida ngo-2. La ku-36 ngidivida ngo-2 ngithole u-18. Bese la ngizothola i-radius ekungu-18 kule ndingiliza enkulu. Bese le area le
engu-pi kuzoba r squared is equals to pi ka-18 squared. So hamba ngiyobhala ngibale u-18 wethu engizomphinda u-18 8 times 8 to 64 ngizomkhera nangu-6 ozosinika u-14 bese la sino-0 okanye no-8 wethu bese siba no-1 144 ngizomhlanganisa no-18 la impendulo engizoyithola ngu-4 4 ngimhlanganisa no-8 la ngithola u-2 engizokhera khona u-1 bese ngithola u-3 24 la impendulo engiyitholile ngu-3 24 pi. Lokhu kuchaza ukuthi yonke le ndingiliza le enibonayo ngu-324 pi. Ngizohamba ngiyobhala bese la sizofuna i-probability. Probability yethu lana kule ndingiliza le so hamba ngiyoyibhala le eceleni nizoyibona kahle futhi ngiyibale i-probability yethu. Probability yethu la sizothatha le mpendulo esithe sayithola leya ka 3 324 pi eno-16 pi lesinikezwe yona. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngizodivayida ingxenye nengxenye ngo-4 bese ngizothola u-4 la 16 ngimdivayide ngo-4 ngathola u-4 324 ngimdivayida ngo-4 ngithole u-81. Le impendulo yethu esiyitholile ndingiliza le esithe sanikezwa yona. Le ndingiliza encane le ngu-4 bese le enkulu ngu-8. Ngiyathemba ukuthi nichasiselekile futhi lithokozile ngale mpendulo esiyitholile. Ngiyabonga.